Eric Prince yageze muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe Kinshasa ikomeje gushaka guhangana na FC M23. Eric Prince, umushoramari w'umunyamerika mu bijyanye n'umutekano, akaba ari nawe washinze kampani y'abacanshuro yitwa Blackwater, yageze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi bukomeje gushaka uburyo bwo guhindura imbaraga z'urugamba nyuma yo gutsindwa inshuro nyinshi na FC M23. Blackwater yahinduye izina iba X Services mu mwaka wa 2009, nyuma iba Academy mu mwaka wa 2011, mbere yuko ihuzwa na Costelis Group mu mwaka wa 2014. Amakuru aturuka ahantu hatandukanye yabwiye The Great Lakes Eyes ko Eric Prince yageze Bujumbura mu Burundi avuye Kinshasa ya 15 z'ukwezi kwa 8 k'uyu mwaka, aherekejwe n'abantu 4. Mu murwa mukuru w'ubucuruzi bw'u Burundi i Bujumbura, Eric Prince yabonanye n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyomugabo mu biro bye. Ku 16 z'ukwezi kwa 8, Eric Prince na General Niyongabo bambutse umupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banyuze ku mupaka wa Gatumba bakavimvira berekeza mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Uru rugendo rwabaye nyuma y'inama y'ibanga y'umutekano yabereye Kinshasa yahuje Eric Prince, Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'abayobozi bakuru b'Abanyekongo ndetse n'Abarundi. Amakuru avuga ko mu byaganiriweho harimo amasezerano afite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaba yarasabiye Prince kugira ngo amufashe mu kurinda ibirombe by'ingenzi birimo burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no gufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kongera kwigarurira ibice bigenzurwa na FC M23. Prince yagiye muri Uvira kugira ngo yirebere uko ibintu byifashe ku rugamba no gusuzuma uburyo abakozi b'ibigo by'umutekano bikorera ku giti cyabo bashobora koherezwa muri ako karere. The Great Lakes Eye ivuga ko itabashije kugenzura ku buryo bwigenga amasezerano nyayo yaba yarasinywe cyangwa se inshingano nyirizina za Eric Prince yaba yarahawe kugeza ubu ngubu. Mu mwaka wa 2025, leta ziyatangaje ko Eric Prince yari yarumvikanye na Kinshasa ku bijyanye no gufasha mu kurinda umutungo kamere w'amabuye y'agaciro no kunoza uburyo imisoro yinjizwa muri leta. Mbere yaho hari n'ibiganiro byerekeranye no kohereza abakozi b'ibigo by'umutekano bikorera ku giti cyabo hafi ya Goma, ariko ibyo bikorwa bikaba byarahungabanyijwe no kwa FC M23 yarigaruriye uwo mujyi. Urugendo rwa Eric Prince ruje mu gihe Kinshasa ikomeje gushyira imbaraga nyinshi mu kurinda no kugenzura umutungo kamere w'amabuye y'agaciro menshi igihugu gifite. Mu kwa 2026, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje gahunda yo gushyiraho umutwe w'abashinzwe umutekano w'ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ufite ingingo y'imari ya miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika, wari uteganyijwe gutangirana n'abantu bari hagati y'2500 n'3000, nyuma ukazagera ku birenga 20,000. Uyu mutwe ugamije kurinda ibirombe, inzira zitwarwamo amabuye y'agaciro ndetse n'ishoramari ry'amahanga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ububiko bunini bw'amabuye y'agaciro arimo cobalt, umuringa, coltan, zahabu ndetse na lithium. Iki gihugu kandi gifite uruhare runini ku isoko mpuzamahanga rya cobalt. Kubera agaciro k'ayo mabuye, ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyagiye kirushaho kuvanga inyungu z'ubucuruzi, politike ndetse n'imirwano. Kuba Eric Prince ari muri ako karere bishobora kurushaho kongera impaka, kuko kurinda ibirombe ari kimwe, ariko gukoresha abakozi b'ibigo byigenga by'umutekano mu bikorwa byo kongera kwigarurira ibice bifitwe na FC M23 bishobora gutuma inyungu z'ubucuruzi zihuzwa mu buryo butaziguye n'intambara. Ibi kandi bishobora kugaragaza ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ashimangira igisubizo cya gisirikare n'ubwo ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo bamaze imyaka bahura n'ibihombo bikomeye ku rugamba. The Great Lakes Eye ivuga ko General Prime Niyongabo yaraherutse kujya Kinshasa mu kwezi kwa 8 mu gihe indege za gisirikare za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zajyanaga ibikoresho bya gisirikare zinyuze i Bujumbura. Hari kandi amakuru avuga ko abasirikare, amasasu, drone n'ibindi bikoresho bya gisirikare byagiye byoherezwa bivuye Kinshasa no mu Burundi bikerekezwa muri Uvira, Fizi ndetse n'ahandi. Amakuru aturuka ku bantu bo muri ako karere avuga ko mu ijoro ryo ku itariki ya 9 rishyira ku ya 10 z'ukwezi kwa 8, amakamyo 5 na Toyota Pickup 5 zari zitwaye abacanshuro b'abanyamahanga, ibikoresho by'ibikorwa bya gisirikare ndetse na drone zikoreshwa mu bitero byo kwiyahura zambutse umupaka wa Gatumba kavimvira zerekeza Ibaraka. Ubu Eric Prince nawe akaba yaranyuze muri uwo muhanda. Ibi bisa n'igisubizo Kinshasa yari yarakoresheje mbere, aho yageragezaga guhuriza hamwe ingabo za FARDC, imitwe yitwaje intwaro, ingabo z'ibihugu byo mu karere, abacanshuro ndetse n'ibikoresho biremereye kugira ngo bahangane na FC M23. Icyo gikorwa cyarangiye nabi muri Goma mu kwezi kwa 2025, ubwo ihuriro ry'ingabo n'imitwe yari ishyigikiye Kinshasa ryatsindwaga bikomeye, bamwe mu barigize bagahunga ndetse bagasiga inyuma ibikoresho byinshi bya gisirikare. Mbere uko Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ufatwa na FC M23, Kinshasa yari yahurije hamwe abasirikare ba FARDC, imitwe ya Wazalendo, abarwanyi ba FDLR, ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC ndetse n'abacanshuro b'abanyamahanga.
nubwo izo mbaraga zari nyinshi ntibyabujije AFC M23 gufata Goma nyuma y'uko ingabo z'iryo huriro zitsinzwe kandi zigatatana. Muri icyo gihe hanagaragaye amashusho n'amakuru y'abacanshuro benshi bakomoka muri Romania bari barahawe akazi ko gufasha ingabo za Kongo, baza gushyira intwaro hasi no kuva ku rugamba. Nyuma boherejwe banyuze mu Rwanda, aho babanje kunyuzwa mu igenzura ry'umutekano mbere yo gusubizwa iwabo. Ibyabaye i Goma byagaragaje imbogamizi nyinshi ku bikoresho by'amahanga n'abacanshuro b'abanyamahanga ku giciro kinini, ariko nubwo byagenze gutyo, abikorera ku giti cyabo mu bijyanye n'umutekano bongeye kugaragara umugambi ya Kinshasa. Eric Prince si umucanshuro usanzwe, yahoze ari umusirikare w'ingabo zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika US Navy SEAL, ndetse akaba yaranashinze Blackwater, kampanyi y'abikorera ku giti cyabo mu bijyanye n'umutekano yamenyekanye cyane kubera ibikorwa byayo muri Iraq ndetse na Afghanistan. Nyuma yaho ibikorwa bye by'ubucuruzi byagiye byaguka bikagera ku bijyanye n'umutekano, ubwikorezi ndetse n'umutungo kamere. Kuba yagira uruhare runini mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora kurushaho gukomeza ibintu by'intambara bisanzwe birimo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imitwe yitwaje intwaro, ingabo z'ibihugu byo mu karere ndetse n'abacanshuro b'abanyamahanga. Ikindi kibazo ni uko hari inyungu nini z'amafaranga zishingiye ku mabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kobalte, umuringa, zahabu, koruta ndetse na lithium, byo byose bifite agaciro gakomeye ku isoko mpuzamahanga. Bityo kurinda ibirombe n'inzira zitwarwamo ayo mabuye bikaba bishobora kuba isoko y'ubucuruzi bwunguka amafaranga menshi. Kuri Perezida Tshisekedi, Eric Prince ashobora kuba undi muntu ashaka gukoresha kugira ngo abone ubushobozi bwa gisirikare bwo kurinda umutungo w'igihugu no kugerageza guhangana na AFC M23. Ariko ibyakorewe i Goma si isomo rikomeye. Kinshasa yari yaranakoresheje abasirikare, imitwe yitwaje intwaro, ingabo z'ibihugu byo mu karere, intwaro zikomeye ndetse n'abacanshuro, ariko ihuriro ryose ryaratsinzwe. Kongera abacanshuro n'ibigo byigenga by'umutekano mu ntambara ntabwo byanze bikunze bizakemura ikibazo cya politike n'umutekano byabaye intandaro y'amakimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo guhuza kurushaho inyungu z'amabuye y'agaciro n'intambara bishobora kongera ubukana bw'ibibazo bisanzwe bihitana abantu benshi kandi bigateza abaturage ingaruka zikomeye. Mu gihe Eric Prince yakomeje gusuzuma uko ibintu bimeze muri Uvira ndetse na Kinshasa igakomeza kongera ubushobozi bwa gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo, biragaragara ko Perezida Tshisekedi ashobora kuba agiye kongera kugerageza gukoresha imbaraga za gisirikare mu gukemura ikibazo, aho inzira za gisirikare zagiye zinanirwa inshuro nyinshi. Kuba canshuro n'ibigo byigenga bikoraho mu bijyanye n'umutekano, intambara ihuza umutekano n'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora kuba isoko y'amahirwe y'amafaranga, ariko ku baturage bo mu karere kamaze imyaka myinshi kibasiwe n'intambara, kongera abacanshuro n'ibikorwa bya gisirikare bishobora kugira ingaruka zikomeye kurushaho. Ngayo nguko ngibyo bya Eric Prince wongeye kugaruka muri Uvira. Hari amakuru yari yaratangajwe imbere kuko Eric Prince yaba yarafashwe na AFC M23, ariko se byagenze bite kugira ngo yongere kwisanga muri Uvira nyuma y'ayo makuru yose? Ese ntabwo afite bw'uko yashobora kongera kwisanga mu maboko ya AFC M23? Reka dutegereze turebe. Ndagushimira ko wabanye natwe, ntube kure cyane y'uru rubuga uzajya ubonera amakuru ku gihe. Ugira amahoro.